rồi đây cái đáy show mà đo lên nhà đó nè nhưng chưa tha đó nè cứ ai thôn cho mùi nâng cầm đáy nó khang khéo đáy khăn ba này chịp sân nó không bật tục bật chật với nhá cứ họp vô mỏng nhôm miên mà sân trẻ trở lại tập trâu stock này đó nè thơ mạnh mùi đó đôi ca đáy dương đi mỏ hay đó nè mà sân trẻ trở lại bỏ bộ dương cứ trẻ lươn khang mà tén hai môi tiêu cứ chui này đó nè thằng ha ở trăm mạch thử cho hề chịp sân cứ cho bị đan cho hình trang hay trong non từ snap sân trẻ trở lại bỏ bộ dương đào sai phở tới đào dụ tụi tập chén cho mùi nặng đòn pung và trên say cái đào tụi mình tất cứ rủi ro tại mà đồ nào thì anh vô tới na của bà này súng khăn á để nào thì khi ấy mình còn lại này đó ní ai thơ cá bộ vỡ rồi môi có rồi bàn phong lại hai tay tôiผมsân chơiฉลาดบอกว่าเยิมนี่คือที่แบบเพชรอุปกรณ์สมาร์ทเลยนี่นะนี่ไอไปเชียร์ตามอย่าตูซับได้บ้านหรือมวยก่อนนะนี่ไอทักนั่นเลยบุตรตรงนี่ตัวกับบ้านได้แต่ต้นจมูกนั้น temperature หรือมวยก็สิตอนแบบเพียบวิ่งไออันนั้นนี่ปีดาวประมวยองศาเซล่างแต่เราสามสิบองศาเซไอเสร็จตัวนั่นเลยนี่บ้านไปมาดองนี่คือที่แบบเพชรสนจะฉลาดได้ง่ายสุดสมัยนั้นที่ต้องการเผาแพ้แต่เจี๊ยเลื่อนอัดเซอร์ซีเพลินครั้งจำนวนดาวที่ตั้งบ่ได้หรอกเนี่ยอัดจำไม่ได้คนเจียงเอง